Mom. Wow! Good! Go, 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 go! En napadu. Hit, hit! Game! Alleen maar open. Bruno. Tle, direkt leva stran od te bajtice pred tabo. Na koncu ga imaš. Hop. Hop. A ja, sorry. Dvakrat. Pojď, máte. Hit! Game as Gabriel. Pojď. Nevím. Leslie je safe. To je ena flashlight, ko se vidi en tle svetnik. Ja, ima tudi aparatur. Bruno, takole čez, direkt naravnost. Proti končni steni, 12. Hop, še eden. Še enega imaš, Bruno, direkt za mrtvu mu nekje. Wow. A zga? God damn it. Pizda. Dobre. Good game. Gaze Gabriel. Ja, čakaj. Okay.
Ha! Kaj ga bomo nazaj odpeljali? Hop, hop! Jo, 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 jo! What's up? Hop! Ok, vidim ga. Ne, hudo! Fuck! Hit! Pizda, empty sem bil, ej! Fuck! Kaj dogaja? A imaš kaj? Za avtom? Ne vem. Videl nisem več, sem prav, da je nekaj levo. You wanna live forever? A imamo še kaj trakcev? Jaz nisem napisal, da sem se... Aha, imamo še trakcije. Deki, imam medi kovčak. Hit! Pazi ga, zatipijam jedan. Dude, you're a long way from home. Sta dva. Tle imamo enega direkt za steno, pazi. Hit! Jaz sem game. Ja, dobo je. Wow. Takole čez. Najmo vidiš. Ok, dobre. Wow. Bang, 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 ej. Sorry, stisnil sem refleksej. Refleksej, sorry. Pa še rekel sem bang po strelu boja. Kaj? A klesko klanje strelam? Ja, ne vem, lej. Nismo žili kaj. Sorry, sorry, stari. Dobre, šta pregledaj? Opa, sorry. Ne gre en po levi steni. Konc! Konec?
Imam ti naravnost. Naravnost ti krijem. Hvala. Tam pri spavnu, pazi. Zovu. Pa bo čez. O, pizda. Hit! Oh, hej, preveč blizu. Nisem bil zadet, ne vrati nazaj. Direkt naravnost, konc tunela, na konc tunela. A zgal, kaj? To mi deli. Hit! Jaz sem good. Kako pa bomo vedeli, da imamo vse tako? Ne vem. Ja bom čez laufu. Nekaj je noter. Prav. Ja. A ga? A se da tako notvoriš, ne, a ne? Koliko delaš not? Ja, probal sem to, kar sem lahko. Smoke weed every day.
Ej! Takole, ta smer! Odlično, odlično. Center, Indijanci, center! To! Hit. Marvin, še en paketak imam tam naravnost pri tunelu. Pri tunelu imam en paketak. Je to bruja? Tlele, naravnost, saj ne dile ob tunelu. Tam med dilom noč sem ga vrgal z une strani. Litka so prebija, tako da noter je vse čisto. Lahko isto ne zadnje. Da smo tole ti oskorijo, vidi sam pa je desno. Tle ga, tle je paketak. Tle ga imam. Imam paketak. Paketak. Pazi. Hit, hit, hit! Lepa. Lepa. Imaš paketak? Na, daj mi ga. Vmes nis. Opa. 14, 15, 16, 17, 18. Še dva. Ja, ostalo tole. Ne, tle. Na koncu tunela je fasu. Desno, desno. Desno, na ta mala pregrada. Ta mala pregrada. Lahko. Ja. Dobo je, dobo je. A? Ja, nisem. Gun, gun, gun.
Pa zubo. To bo je? Hit! Daj Marin, za mano. Tle, bruje tole, doj tle. Direkt naravno, 5 metrov en paketek. Glej, tamle ga vidiš. A probam zlaufat, sam rabam cover. A vidiš paketek, direkt naravnost. Pod unmošavjem. Direkt pod čavjem, a vidiš. Naravnost. Pršavju desno. Okay. Tamle si prej en... Aja, ne. Ja, videl sem enega na te strani, enega na te tle. Tukaj čez, luknja je taka. Ja, jebi ga.